Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa 'inda dzikrihi tatanazzalur rahmat. Nashhadu annahu Allahul ladzi la ilaha illahu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa 'azzim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala al-habibul mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sateja para alim, sateja para ulama, sateja para sepuh sehadir kesempatan pagi are samangken utamaipun ajunan semulja Kiai Al-Hajj Habibi Badui seampun hadir di tengah-tengah kita sareng sateja para kiai selain setak kongang eseput tong persitung sesadajana dan kula amulja akiban semoga tetap epamuljah bi Gusti Allah fid dunya wal akhirah amin Allahumma. Sadaja keluarga besar dari Bapak Muhammad Ramli sareng Bapak Muhammad Bahri sareng sadajana bala banta tangga sehadir nang kesempatan pagi are samangken langkong-langkong rombongan pisan sederi sentol pamekasan ahlan wa sahlan sadajah taretan muslimin muslimat hafizakumullah wa ra'akumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah dan kula ban panjenengan sadaya bi Gusti Allah Subhanahu wa taala paringin kesempatan paringin kesehatan paringin kaodian ben paringin rekarena umur kaangkuy areng sareng nambahin kabungaan atas badana pernikahan seampon akad ki buruh sareng Bapak Kepala KUA Kecamatan Pegantenan. Semoga akad nikah iantara mantan sekadua etetiakina akad seekaridoen ban seejagah mongku Gusti Allah palancar ban pagempang sateja urusna zahir ban batin paringin kekuatan kaangkuy ataat sesampurna da Gusti Allah amin Allahumma amin. Lakareng matur ting la kenyang pasta pati asambung leres ki pangkan ki beda boleh kemarin kiai daerah apa nih terus tak terus
ting lapar gelo tak asampung ting la kenyang pas tero moli ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maki gula la kenyang ki ya pas tero moli lagi ya. Jarang repot pangakan deki hur-duhur agrunggung. Pangakan kada pas ojeng tero tang gentang nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lakar tak tikan nemu sedeng. Mun alam dunya tak tikan nemu sedeng. Epa beres polan beres. Encan tandi PC make beres mun tandi PC sompek. Tinglai pegering ngari barin pas ro kapi kor laudi mun satekana. Allahumma sholli ala Muhammad. Syukur satajada Gusti Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Panika reka arena penyakit si berat tarik berin pahmisem kapi tinggal beres. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Para rabu sesami mulja, seteja para kiai, seteja rombongan pisan, cukan seteja hadirin hadirat, seteja nah mulja ki Allah Subhanahu wa taala. Lamun sesonat dalam acara walimatun nikah, sesonat kula benta sesonat kar. Panika seko caki walimah selakar iyan juraki bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panika bedenah deeren seekebei sebab polana bada akdun nikah. La budda lil aqdi min walimah, la budda lil nikahi min walimah. Wa fi riwayatin ukhra awlim walau bishah. Dalam akad nikah tak ngening punten kotu bada salamatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahas bi para ulama panapa seko caki salamatan dalam akdun nikah. Ta'amun yuttakhadhu li wujudil aqd. Seko caki walimah engki panika deeren seeka kebai gara-gara bada akdun nikah. Jadi saya tanah saya masak mulai malam bahkan saya sambeli mulai beri, saya tembang mulai bedu malam nah, saya kelam mulai malam makan kol 2 sampai ibu tak gelak marin sebu pas yang kaki katan gula ban kapan jenengan sebab beda kobil tu seki buruk panekai kocaki walimah tinggal mari ada pas mulai kapi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena panikal karo walimah pas doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mulain gelo itu aki sampai kasih kiburu sebelum naik akad itu aki boleh menterteti akad sekian marin akad langsung itu aki barakallah boleh tilas tarik satu aja mun lalas tarik ngakan mare doa mare boleh tak boleh keng jantuan rumah iman kiai dungka-dungka reojeng madeteng pisan jauh dari Mekasen madeteng terop seko ngangko apa nih peberi saya rese ya Allahumma sholli ala Muhammad. Man iman boleh datang ke barapan along bolong pola saya sambil pengaji pas Rabu kiai kapi alhamdulillah maka nambahin kabarokaan mantu ada paling barokah saya sampurna satu aja amin Allahumma. Para Rabu sesami mulja saamponah akdun nikah elak sana aki ban walimah akatineng pagi are samangken elak sana aki ma elak sana aki apa akdun nikah pelani pakon bi Kanjeng Nabi pas era Kanjeng Nabi mau usaha toro pakon na Gusti Allah pas era Gusti Allah mau usaha toro pangeran si abadi langi ban bumi ban kula ban sampean seteja ma itemo jak pangeran panika si abadi karena akaladan goleban panjenengan sateja para Rabu andi keyakinan tak kira bada sesuatu badah kalaban aban tibi akal dan goleban panjenengan tak percaya kenapa boleh alam saja jana akan tapanika kan korseh setong 2 saos pas eko cak mangkat tibi dari gudang entar ketengah tanian benrop tero botoron tibi di tas pikep pahmanceng tibi akbar tibi
Mohal tak mohal? Mohal. Kalau dan gulaban panjangan ngucak akan dapat nikah. Beda panggung. Gerebek. Mak gerebek. Iya ada yang mancing tibi. Ada saya mancing, tak ada. Korsiro saya kelengkin kiai atas. Ngaber tibi lah. Agundel itu mau toju atas. Iya tak kira apa nikah beda. Saya beda kan dapat nikah neng film. Saya beda neng panik akan dapat nikah neng alam mimpi. Sobung akan dapat nikah. Kapi panik beda saya makuli. Imma ikatela atau tabete ikatela. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamun lah barang kene saos kotu beda saya makuli. Panapa boleh langi, panapa boleh bumi. Pasti kabala tada si abadi. Maka jelas akalatan gulaban panjenengan tak bisa narema. Maka tanda jak saung guna masteh badadat si abadi. Masteh badadat si mabada. Ladat si mabada panika andi hak kangkui pangeran lagi. Maka tu Islam ya. Ingki karena agama panika kudu memenuhi telok syarat. Jak agama masih lain banyak. Bada Buddha, bada Protestan, bada Konghucu, bada jam sama maka tu Islam. Karena saya pas agama panika terus saya kudu lengkap telok syarat. Terus tak terus. Mulai kenyang tore mulai boy. Makan dah tak pati sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Repot tinggi tinggal mengenam panas pas suap. Paha kepai. Are kode lah kaki kiai saya ada bu cabai rabin make angai. Tinggal celep. Pahredu mololo. Pokon monosra tikan mau bener. Allahumma sholli ala Muhammad. Penapaan setelok syarat kangkui memenuhi unsur agama. Saya pertama uluhiyah. Leres agama-agama si lain kayak sabeda. Cuma apa kun? Saya paling bener panika agama Islam. Apa-apa unsur saya pertama harus memenuhi uluhiyah. Pasera saya yang kepangeran. Allahumma sholli ala Muhammad. Si kotu sepatot yang kepangeran. Kotu dat setak depada benten kula ben panjenengan. Engki. Mun karo depada keluar di tabu nembu mate kalem lobang bendem. Pa yang ke pangeran. Bah. Ma beda pangeran mate. Derem apa nema pas beda pangeran kelenger. Apa ki pasera sing arep tora alam dunya sing angka alangi sing beber bumi pa ni pasera. Di bada kocak pangeran betoh, pangeran kaju, pangeran lah kabala kapi. Keng mak beda pangeran tak bisa agabai perkara lain justru make aban tibi usah oke raki kan panika perkara kasambu engki maka kotu si kocaki pangeran kotu dat si paling ko basah si tak pong ngampong dak perkara lain ya kotu Allah. Nomor 2 si pas dia agama kotu beda ubudiyah. 2 agama-agama si lain leres nyembah amul jaki cuma saya amul jaki pas saya gelu ternyata tepak ke kajuh ternyata tepak ke betoh lopot. Si nomor 3 unsur muamalah saling ala ko bagus diantaranya setong ben setong nah lamun la telok perkara panika bada maka tanda bahwa agama si kasebut aropa aki agama sehat aropa aki agama si leres maka yakin dan goleban panjenengan orang gontenan bentar sakitara palengaan bentar sakitara yakin saja jak saungguna tada pangeran laina Allah Nabi Muhammad utusna Allah sekap bina datang dari Allah ban dari Rasulullah kalakuah siap tak siap antara barengna kekuatan saja amin Allahumma termasuk saya parengaki saya pakon galako pakon terosaki bi Gusti Allah ban bi Gusti Rasulullah ingki panika badana aqdun nikah. Terus pas kati samangken akad nikah pakon bi Gusti Allah sunat aki bi Rasulullah keng mun Rasulullah panika kata 12 kali rajin 12 wakila 11 saya tinggal sete sanga mun gula ban sampean cukup 4 mon kuat
mun tak kuat cukup setong. Maka beda si kuat keng tako. Karena tako cukup setong bae, jauh nyari masalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena kapi orang odi alam dunia panika setuju tero aman tero nyaman. Engki setuju orang odi alam dunia tero aman tero nyaman. Maka besaki binina mun keng lakar binina panika sae tepak kasih gelem teti bini nomor setong beda nomor nambahin apa-apa maka tu nambahin karena setajana saya kalah kobi orang mukmin mak langsung nambahin bini panika ring mantan anyar tak apa-apa pon panika beda hubungna panika marin Allahumma shalli ala Muhammad. Satajan kelakuan saya kalakobi dan goleban panjenengan sataja para hadirin sami mulja sebagai orang mukmin, orang seiman dan percaya pada Gusti Allah Subhanahu wa taala, sataja bi Gusti Allah Subhanahu wa taala panika nilai kalaban nilaian istimewa. Kenapa saos? Mangkana lamba nang umat-umat terdahulu eka careta bi Gusti Kanjeng Nabi dalam hadis sahih. Ja saungguna beda orang bini mulai dari ajual aban menjanreng samangken menjual diri menjanreng madura seno Allahumma shalli ala Muhammad coba panik kelakuan panik menteri pasalamat sada jabi Gusti Allah perapaan mulai depak ke tengah alas ketemun ben pate panika Kanjeng Nabi saja eta Allahumma shalli ala Muhammad ketembon ben pate neng epeng kira somor ngakan tanah becah qad kada yaqtuluhul atash pate sekaseput ngakan tanah becah nyari cah becah na tanah sebi pate sekaseput derin tak kuat pelka maka pelacur sekun mulai dari tempat kasap ngatela pate ngarte njak ngaracek pelkaan pate dia mak sampai nyari cah becana tanah maka pelacur sekaseput muka sepatu na toron kalem somor karena somor lambe sobung tampar si pas beda tampar taringki buruan mun si beda sanyo aduh ki mun si beda sibel kendri beureun pah bodo buran jadi janda budi pani terus jan canggih terus bisa ban usah ngangkui landu ngangkui rajang usah orang masuk kalem somor mun ngalia somor mun samangkene sodu orang ngatas koro kan sodu ke bebeting rada apa masuk sanyong terus janda budi mari jan canggih terus bon saterus lamba waktu kejadian si kaseput ki parapan sobung tampar jadi mun teronyo nyelok aing kudu masuk kalem somor maka pelacur sekun mulai dari tempat usahana karena ngarte ben ngatela belas dak ka makhluk Gusti Allah si anya mapate buka sepatu masuk ke dalam somor depak ke dalam somor celok ngangkui sepatuna ieu maki dak ka pate Allahumma shalli ala Muhammad maka paten panika nginum kalaben lahap kalaben inuman luar biasa orang turun boleh minumin boleh maka bi Gusti Allah Subhanahu wa taala saporah pelacur sekasebut debuaki bi Gusti Kanjeng Nabi faghafarallahu taala laha bihi fa adkhalahal jannah bi Gusti Allah Subhanahu wa taala pelacur sekasebut sanaos lakona ampun coba karena belas beniser dak ka makhluk Gusti Allah kalaban nginumin pate separak mati gara-gara pelka dabun Gusti Kanjeng Nabi pelacur sekasebut sapora bi Gusti Allah bahkan masuk ke dalam swarga alhamdulillah panika inumin pate inumi pate hewan paling najis usaha besuen petong kali besuan setong salah setong ase petok kudu campur kalaban abu tu sana saya kalakoh tu saja sangat taraja azina tak bu ambu siang ben malam kalaban nginomin pate sapora kapi tu sana bi Gusti Allah ben masuk swarga
mun nginumi pate pamasuk swarga panapa boleh makani embi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan pabanyak ngobumbi. Panapa boleh sape? Panapa boleh limusin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tingakan keun sasak. Jon raja cek pate. Lamun lang makanin hewan panika dadi panyaporan dosa. Nginumin hewan pangaporan dosa. Makanin ben nginumin hewan sebeni manusia. Dadi sebab esaporan dosa panapa boleh makani bini. Allahumma sholli ala Muhammad. Cerek-cerek mun ka bini pas. Mun la makanin bini dadi sebab saporan dosa. Mun bini na dua. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun telo, mun empat ya banyak. Mun ditanya aki binin ka, ma bini boleh. Engko le ku tak cek banyak dosa. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek banyak dosa. Kenapa kau hubung na dosa bana bini boleh? Debun kiai ki huru nang akad nikah. Mun orang makanin pate sapora dosa bi Gusti Allah. Apa boleh hewan? Apa boleh benle? Manusia bani Adam orang martika, orang iman ke Gusti Allah. Mun la makani been setong sapora do orang mau makani dua. Kok bisa ben aja benyan dosa. Terus sapora kok dosa bi Gusti Allah. Tina ben la panarema. Kor tak ngeber bereng terus lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya keng mon ngeber bereng ambu fa in khiftum alla ta'dilu. Mun bentakoan debun Gusti Allah fawahidatan kop cokop set. Tuh, si setong bae lah dini. Duma abinya dua makin geluh. Malaya ta'ala nafsu bae. Allahumma sholli ala Muhammad. Mak ngarena abini dua cak setong belek kata iabi. Kadang orang abini setong tahu nih ini kenapa Arden kenapa suruh ambu kenapa dia mah lekar lebek panas pola terus kadang beda orang abini setong binin panika ipeteti menteri segala urusan dalam Roma ipeteti menteri segala urusan panapa saos kapi pas lagi kabini kapi beban lagi kabini kapi pekol lagi kabini manika la jelas setong boleh keletak ngabi laki abini dua dalam macareta orang laki bini keniakat ki buru panika istimewa raja konjorna kemarin mana pejang duhur lai konjor petong bolo bahkan kayak saja pun mun ngajeling konjor du bolo mun sampai tetakku gitu petong bolo mun sampai dadi materi kaper kok tau ning pada kitab penapa tangi tau ning ki ya gula Allahumma sholli ala Muhammad ya mun jeling du bolo kon jak macek taun iki ae mun tergeduk 50 mun sampai agelu petong bolo mun sampai dadi bahasa masak dari materi kaper tau ning jak mudut iki amma kula tau teman ning keng la karola sakut ngidi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mun la setong blek kala tak bisa maki abang tak adua dak mah orang mun la mari akad akan daki buru ben mantan sebini panika kawajibnah atamba pole katempeng kewajiban seberi-beri sakapina orang odi alam dunya panika kapi andi kewajiban keng ting la abini benreng bini la alakeh atamba kewajiban pole kewajib nareng lake wajib aja gebinina mulai ni alam dunia sampai ke alam akhirat mangka nareng lake wajib anafakain sebini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa orang lake wajib tanggung jawab dak sebini tanggung jawab dalam tabu tanggung jawab di bebekna tabu tanggung jawab luar tabu bahkan tanggung jawab sampai ke hari kiamat ku laku di swarga nareng laki panapa can binina panika pamuka aurat panapa punten pakani si halal panapa punten panika kewajib nareng laki kewajib nareng bini wajib nyareh karidona si laki ayyuma mra'atin
sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalat jannata rabbiha. Dima pada orang bini asolat lema waktu apa seneng bulan Ramadan kamalo nai jaga pas ataat kasih laki masuk surga. Amin Allahumma. Reng laki andi kewajiban, reng bini andi kewajiban. Jadi berarti reng laki panikah kewajibna orang laki dek ke orang bini beni cuma nyariaki teeren malolo, beni cuma nyariaki engon malolo, tetapi kotuh sampai tanah aki sasa aki bersiaki romana berseen siapin aing ilmu jedinga panika kapi kewajib nasi laki ledeng kadang dan guleban panjenengan salah lama toro odi kani bini sengandung reng bini sangang bulan ting lama reng ngandung ben selama 2 tahun 3 tahun pas ki ngocak eka parlo bi silake sabe keluaran jere kok parlo engki kadang ki bada sabagian orang laki ki ngajak ke tengah sabe mayu le kok mung karo ke TV reta ngabi lamang kat sebini ki ke tengah sabe jadi sebini eke bayi penyetaan anak Allahumma shalli ala Muhammad eke bayi tokang tanah eke bayi tokang sasa eke bayi pembantu tokang mbena anak paski eke bayi tokang tanih eke bah katengah lokean lamare pani kegi girin ya mon baan lek letepak kareng bini lopot ongku sehingga orang laki akan tabanika kobater tak barokah na'udzubillah mantare pasalamat tabi Gusti Allah amin Allahumma. Biasa cok kulur ruwet ke darama bokoh salah tepak kasere se bakro eta borgen teloe busa kilo tapuk ke teger ting depak ka compo ku tak bun kacong ki minta pesen gas ialah biasa kan tabanekan ngalam tunya tempat dawat ruwet ingki biasa ampun tak usah kipas mari gula Allahumma shalli ala Muhammad darama ki lanjut beda kiai boleh marin sih nggak dan teh kewajib nereng laki saya nggak satu aja panika kewajib nereng laki sampai ke akhirat Gusti Allah reng laki panika bakal isidang di Gusti Allah bahkan yang sebagian riwayat beda orang laki isidang etembengan di padang mahsyar andi bagian swarga ini nih keletengnya kama kak kok ke swarga le ternyata si bini andi bagian neraka na'udzubillah sampunah sebini andi bagian neraka matur Gusti Allah ya Allah dan gule sabage mah ke neraka mun ban sebab ya Rabb bulan ban melulu muka aurat ban ngakan bareng si haram bareng si subhat teh temu konco bunggela ban yompak kepi kalem tabun apa mun sabanika silake panika panoro kade kalem neraka karena panika tuang landu si alandueun tabuna tetangga panika leolene sebagai keten gula sengarean reben tetangga panika leolene bagi gula bahkan senakeran bensin tak ada pak saliter kocak jual saliter panika haram kapi ada pak keten gula dan gula di bagian neraka gara-gara pulang ngakan perkara haram panika lu kada Allahumma shalli ala Muhammad jadi suarga nering laki bener akan nering laki saya nggak bener neng sebini mak semisem tinggal ada pak kebab landuan bensin depak jadi benih karo kelebun nasi ngecoan, ban mong kelebun sangker insyaallah tak ngecoan pun tenoreng saya. Kerpek beng sebeng kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kelebun namolo saya kebenta bupati molo saya kebenta sampean sing ngeco bensin kan secangker karo. Kita ngaku Allahumma shalli ala Muhammad. Kule balai noreng mon saputol ka saja mon saputol make epos samna tak kira buah saliter. Jadi
berarti jangan ngojana jual bensin seliter maleta depak perkara haram ngojompon sambia jual ada haram make kabala kasih melia ngobang nasana apa pak situng saputol ki Allahumma shalli ala Muhammad tinggal saputol kan tak benta seliter pokoknya jual badan nah kecan reng betul saya tak saya cuma ngojak seliter ki korang secangkir sudah bahasa liter harganya jual salai jual kan sangat ngebu perlu pada saya jual sekolah ki ngocak saliter lah ngalah berarti makai 15 lah jual kor lah paju korja lecek dalam akad bentakeran mak le barokah siap tak siap malah bensin sabutol jangan ngocak saliter mon tabuna tetangga aja pas-pas Allahumma shalli ala Muhammad panika tanggung jawab orang laki sekotui tanggung jawab aki ke orang bini siapa nih kau juga orang bini selalu berusaha kangkui seneng ben marido dah kasih laki lah mun saling lah ngalain akan dapat nikah selake ampun ngas teteh ngadepin sebini kuat ngadepin orang bini itu kuat kiai bini dua bismillah ngireng loh ini pas terus mun lah setong saya pas dua insyaallah sajan saya amin Allahumma keng mun lah setong lebih tak ngabi terus aki tak kok cuma ajan salput terus orang bini tugas orang bini mun lah yajak bi silake bahkan mun lah pesen bi silake saya nggak cekal cengkal wahai sampian orang bini karena pabenyain sholat orang bini ban pasana orang bini bahkan ibadah-ibadah sunat selain pabenyak orang bini keng tak marido dak selake ko beter orang bini si kasebut pacalaka bi Gusti Allah syarat orang bini mun terus salamet situng ayyuma mar'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah sapa-sapa orang bini mate kor selake dalam keadaan ridho selake dalam keadaan ridho selake iman selake cinta selake sayang selake nisr bahkan selake nyakseen ke bahwa bini nasi perapan saya tepanikah arab aki orang bini salihah orang bini saya dakhalatil jannah mesti masuk ke dalam surga amin Allahumma reng laki kewajiban ke reng bini kewajiban ke reng laki pada raja mangkana kau tu paling saling saporah di dalam rumah tangga sehingga rumah tangga si masuk ke doa si pegela ke doa mulai dari pamawasan Fatihah mantar dia keluarga sakinah mawaddah warahmah sakinah mawaddah warahmah panapa panesa jalan ben sebab saling mengerti ben saling melengkapi yantarna mantan laki ben yantarna mantan bini sehingga jalan sesuai kalaban keris akibi Gusti Allah sesuai kalaban contoh akibi Gusti Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kenapa saya kalau Rasulullah saya kalau Rasulullah panika mun kadelem Kanjeng Nabi panila Kanjeng Nabi bani kiai Kanjeng Nabi darah masih kalau bi Gusti Kanjeng Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul bait Gusti Kanjeng Nabi panikah asapuan nang edelem saya hadir panika toman nang ala posapoh teka akaro sakalian toman apa sekut dari macam-macam ban jawaban beda si cek sekut deh kok beda si tak toman sekali cok aku lelaki Kanjeng Nabi panika laki sobung Nabi bini Allahumma sholli ala Muhammad karena yakumul bait Kanjeng Nabi panika nyapoe Roma bahkan debun Sayyidah Aisyah kana ka ahadina Kanjeng Nabi panika persis ban salah satu kita panapa saos saya karepot bi kita ilmu Roma panika saya karepot bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad timun mon ilmu Roma reng bini parapan ragora reng lake ya wada nolongi ragora siap engki insyaallah mon Roma parapan sasa ya masuk ke dalam jeding sasa ya saengke rajina sampean panika teh peteti rajih menteri segala urusan pas kapi pas raki ke sebini ngandung sebini biamanillah talak ko ki kari setong gitu lah
Ireng selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daerah mah terus. Ya, tak milo pane. Kiai setong na tak milo ngarin, tak milo oreng. Jaga aja sih nggak, suruh terus meloloh. Surambu begela aku tak lambu. Gitu deh, kulambu apa ibon. Marin kiai kari setong na, kari kiai setong na pe. Marin tela tak sabar sampai. Kula matur ke kiai main cek bitabi di gua abi kula. Sampai malah tak sabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi masuk ke dalam, kenapa saya kerepot di keluarga, panika saya kelako. Kenapa saus saya stani keluarga, panika saya kelako. Reng lake, panika munjen perhatian kasih bini, jen pelak kasih bini, panika jen tak siap muniun turna, jen sayang, jen lebur, bahkan bisa jadi saya bini ngucap bini apa boleh cocok tak cocok. Mulakan rapani kepas dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, bahkan ikaridoain bi Gusti Allah Subhanahu wa taala mulai ritunya sampai ke alam akhirat. Semoga mantan saya kedua kaento tetia mantan saya ikaridoain bi Gusti Allah fid dini wad dunya wal akhirah, tetia pasangan judulanggeng baris dalam keadaan jaga bercokopi bi Gusti Allah zahiran wa batinan fi khairil lutfin wa afiyah. Amin Allahumma amin. Mantar tetia kemanfaatan sesampurna dekatan gula ban panjenengan saja mulai dari alam dunya sampai ke alam akhirat along polong boleh ya junna Gusti Allah eswar kena Gusti Allah tanpa icung adain hisab ban adab. Amin Allahumma amin. Korang ban lebih napa mator nyona pangapora. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.